Bugün biz bunda Vətəndə Yıldız asında doğan yaş ailənin Lenar bilan Alsu'nun to'y məclisine jinadık. Barımızın da көңілləri көтәренке, yaş parlarını qutlarla, oyun tamaşalarda qatnaşırğa jirkele tıra. Eyləkləri şuşu көркем tağın yanında yaşlarının көңілlərində qalırlığa getirib, motor sizlər eytir, soyra, жырлап, ойнап, күліп отырғаны достар. Пусть громче музыка звучит, пусть до шампанского прольется, пусть вихрь веселья всех умчит и пусть всем радость улыбнется. У нас ведь так заведено, на свадьбе люди пьют вино. Обычай древних россиян, за счастье жениха с невестой, наполним первый наш бокал, друзья. По проселочной дороге шел я молча, и была она длинна и пуста. Только глянули гармошки, что из мощи, и руками развела тишина. А это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу донесли. Широкая свадьба была, места мало, и небо было мало, и земли. Широкая этой свадьбе было, места мало, и небо было мало, и земли. Вот промчались тройка звонка и крылатых, и дыхание весны шло от них. И шагал я совершенно не женатый, и жалел о том, что я не жених. А это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу донесли. Широкой этой свадьбе было места мало, и небо было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было места мало, и небо было мало, и земли. Бәтерләргә юллар урау диләр. Тормыш итү түгел тар кичү. Урау юлдан башы менә бүген сездә уза торган туй киче. Юлларыгыз һәрчак бергә булсын, уйларыгыз булсын гел бергә. Ак бөркәнчек япкан гадәтегез шау чәчәктә булсын гомергә. Хоть лично пока их мало мы знаем, но дети, как чаще бывает, родителей многим себе повторяют. Честны и добры, справедливы их дети. А значит, заслуга родителей в этом. Ведь яблоко с яблони падает рядом, и дети сказать спасибо им рады. За вас и за ваших красивых детей. Спасибо от всех и от нас, от гостей. Желаем вам счастья, здоровья, конечно, и внуков помочь воспитать. Желаем вам радости всем бесконечной. И рюмку вина до дна выпивать. Уважаемые родители жениха и невесты, Олеговы, Ильсия, Байдягис, мы поаплодируем уважаемым родителям, Качдал Кашла, Шулаева, Индонезия, Бабыглян, Розаляпа. Звезду надежды и мечты. Так пусть же этот яркий свет вам светит в жизни до конца, что бесконечно много лет сплетались два кольца. Хурманды яшьләр һәм әтиәниләр, сезне чакырып алабыз безнең сәхнәбезгә, уважаемые молодые. Айрат Алсу, хөрмәтле әтиәниләр, сәхнәбезгә сезне көтеп алабыз. Мы зажгем для молодых семейный очаг. Яшьләрнең гаилә ачакларын кабызып җибәрәбез, әйе, хөрмәтле әтиәниләр, әйдәгез сезне көтеп алабыз, приглашаем на нашу сцену. Әйдәгез яшьләр белән балкага басабыз, һәм инде әти-әниләр гаилә ачакларыгызны үзегезнең кабызып җибәрегез. Менә монда яңа кунакларга карап басабыз, әйе, борылып. Менә шулай. Һәм инде әти-әниләр менә шушы җәмгыятьне кабызып җибәрәбез дә. И под ваши бурные аплодисменты. Под ваши бурные аплодисменты нужно будет зажечь семейный очаг молодых. Яшьләрнең гаилә ачакларын кабызып җибәрегез, әти-әниләр белән шайтып бергәләшеп. Для того, чтобы менә шушы гаилә очагы беркайчан да сүнмәсен, сүрелмәсен, һаман янып торсын.
Пускай всегда создает тепло и уют в вашем доме. Никогда не гаснет. За семейный очаг молодых. Поднимем наши бокалы. Яшьләрнең гаилә учагы хөрмәтенә менә шулай итеп бүген гаилә учакларыгызны кабызып җибәрдек җәмәгать. Шулай итеп матур һаман ялыктырсын, һаман шулай бәхет сезгә китерсен. Ә без инде рухларыбызны барыбыздан күтәреп куябыз. Һәм инде чакырып калабыз тәнәфескә безнең яшьләрнең беренче гаилә биюе була. Шуңа күрә менә монда. Я не буду участвовать в этом конкурсе, я буду со стороны только комментировать. Вот. Береги, чабыштырабыз кызлар. Бүтән җиренә. Кончиков авыз, кончиков пяток. И был у принцессы один недостаток. Смеялась она постоянно. Царь тоже смеялся. Но, конечно, не так часто, как принцесса. Ну да, примерно, да, примерно, да, на носочках, да. И, конечно же, под музыку налево, да, там несколько шагов направо, налево, направо, потом возьмемся за руки, короче, образуем кольцо, руки наверх поднимаем, садимся, ну, короче, потом по ходу будем объяснять. Раз, два, три, под ваши бурные аплодисменты, встречаем лебединое озеро на нашей сцене. Да-да-да, аплодируем, друзья, аплодируем. Встречайте, Куштанышlarımız, гостиница, давайте. Встречаем девчонок наших великолепно украшенные гуси, чак-чак, торт, конечно же, давайте. Любуемся, друзья, барымызда. Біздің традиционный жыртылапынан қандай келген күштеніштеріміз Құлқар қайда күштеніп күттелер Сұмынан иналарны бізден ел алып кетелер Мен башыда, Олегер! Bir fazla sırada alışları geldi. Mimo uşağı. Evet, çekeceğimiz onları buyurun. Göstereyim. Марат, становимся в центр. Сначала Марат один танцует, как бы выбывает из игры, потому что победил. Встречаем Марат специально для вас. Танцуем.